Ngari ya ward admin wa ward ya Kanuni nirombire kwithukirwa utuku bwa gukira NAARUA mushine jwa Maua ngari ni muthemba jwa Toyota Probox. Akiaririria untu bobo Stephen Mwenda uria niwe arakaraga na ngari wariuga aramitigire obura mitigaga ende amithiria yuragi bioni ni aria gwita na mbere na kuga mbecha iria irari ngari ni uchonthe 33 nirajukirwe ni antu barakinya baratigire gacho ngari ne uni augite na ndi UKARIA ni tere kurikwa AKARI bakiuga Wagagia ni bongerekete mushine juju jwa Maua. Mushine Maua mita magana jairi kuuma stinjini ya bonda cia athiruga itinio mwitingogi wa kaunti ya Meru uria ni murungamiri wandi ya Kanuni Stephen Mwenda atemetwe ntame inene aria ngari yawe ithukiritwe na gukonyorangwa bioni na akaiwa 33 iria akuga aratigite ngarine iji ngari kwenda pakire yo rwau mithemba ethaire utuko alafu impaka aote itara mbere nkapaka onkamiukirukire ngeta ngwini lakini ndio paka utuko boegoro ruare ndokira rukiri oi ndeko yao ngarine kwa ndethira ngare kwa neoro ibioni neoro irio bioni via left side na right side na still ndiko lele ngare kwa still de ambatare teko na kuimbia ndare asio ndare naambia 33,000 asia ntare ndeweta kwa mama kuri na ukuji bogasiuka ithukiri ngarine iji ni ikarika kwathira ni ritumite akamakira uturo bwawe ona kinya bwa karibangi tonturua kinya kuna makarika jangi ja Wagagia BAUGITE jathithikite mushine jumbo gito ne jo barabara iji athiru na atongire BAUGITE ibajukirie nteto iji itagaria ya mpui ende security street na tikebui. I can say that na asia the other day kuina mwari wereri KWIIWA arora aiwa mauta yake lakini omba ku intercept baba muya bena motorbike na inko kuira erinye yetu kuina suspect kuina antobera ndenere nyumba 10 lakini antobo bate koambi kina environment na mantu ya kuingia ikurari na incidents yenge iso na kitu 2 weeks ago when mother fulani pale alibiwa pia iwa musere bomba kuya musere na bota na iya mauta na umenye kukinyere 7 population ya ni kubwa now it confuses na kugethwa kwina advantage mtu kwenda kuia atika advantage situation ira no tonto ibengire sana no kwina supermarket inyingi. Dennis Mugendi weru weekendi mushine Maua kaunti ya Meru.